Thlir tu te Sipai ule October ninga ania in omna mun threwa hun tha in chan kan beisei China nen hian kan in ep renga in the wero hi chu atu ve po hian tha kan ti chia lowaniang kan la in do em lo chu ni hi han in do ta tak takila tu nge chak zo kang ti kan thlir howanga thlir dan rang kan en kual don nia chumi ma in top news hi toite te in ilo en zoi phot teng u Azerbaijan President chuan in ka haya du ti October ni li khan news rang chuan an soi Armenia le Azerbaijan Indo na hian cholkar a ove ta der mai ramte takte ve Indo nan chuan arei ma ni Azerbaijani President Ilham chuan Nagorno-Karabakh Indo na nei me ka hian Armenia lamin Indo na atanga an Sipai te an lak let vek du chuan in ka hayan du ti apuanga Masi Armenia lam hian an du angemaw chu Armenia lam chan hi a thazok te pawh ni mai theiani nimin October ni li thleng kha chuan an ni lamin engtin nge o an chua eng ma hriat ala omlo Azerbaijan army lam hian mi sang thum vel an hlo to nia soyania nimin Sunday thleng kha chuan Nagorno-Karabakh lama hian boruak ala re lo hlea abikin tenga Indo na an machon un mai ni Iran lam thlir le zuaila Iran chu S-400 missile nei mai thei din muna tuna hian an ding meka hei wang hian emoni Tunlai hian US Air Force le Israel Air Force te chuan S-400 paltlang dan tur zirin F-35 Joint Strike Fighter te chuan Israel chimlam thaler mun baka Mediterranean Sea Coast bulvela nun chan an zirna sa hle ni in eurasiantimes.com chuan a soyani heng nun chan zira van sanga leu vak te hi US 421st Squadron le Israel F-35 Modified Air Squadron te anni UN in Iran nuclear weapons siam na hmuna puwa cha wanga an rek na kha tun thlani som pariat hian a top don ta a hei hi US chuan kum som pathum po seisak a beisaya masi an resolution hi UN Security Council a veto power nei China le Russia te chuan an pompui du telova hemirual chi hian Russia Iran ambassador Levon Zakarian chu Persian newspaper in komin heta hian Levon hian Russia ina S-400 Iran hnen a hral hi boina tur om love atiani heng ba ka hian Su-30 fighter jets Bastion Coastal Defense Missile le T-90 tanks po an supply bok don nia soyani heti lai hian UN a majority approval muloma se US chuan ama in Iran hi a hrek chhun zom ta thowa Donald Trump le Mike Pompeo chuan Iran in nuclear Ralthuam nei ai chuan ado dal nan eng po anti don ti an soyani ti chuan kan India le China inkar thuwa lut to ila rampani te hian in nu do chungchang soithin takma se inrem na tak takero ala om hlei theilo tuntuma soi kan tum tak berchu lo in do thut ta se tu nge Ralthuam nei thazo kanga tu nge chak zo kang ti hini Belfast Center 10 Harvard zirchian na an nei le Center for New American Security CNAS 10 zirchian na an nei hi a in ang chi alova CNAS hian Beijing defense budget sang ni le som pakua mi chu India aya let ngai na tam zok niatar langin PLA lam hi an din mun thazo ka an rin thu an soya PLA hian tun din muna hian Sipai million 1.6 nain Khawvel Sipai nga beran ni mek bokani India lamero chu 1.2 million vel an nei mek PLA hian first island chain tia an soi Japan Taiwan le Philippines lam thlengin an Sipai te hian da dar na sa ve hle maya tuna hian US le ramdang tenen in mu thiam lo nan nei mek bok leilama chuan India hian China chau nilovin nuclear power le RAMRI boina wang thovin Pakistan nen boina anei ve mek bokani Belfast report in atarlan danin nuclear strike force lama chuan China hian missile zale pali mangin India chu akap dar vek thei ni na soya Chinese nuclear force te hi tuipui lama le khomuala te intenin an hlom ema an Sipai te chu inten thangin Northern troops lama hian singthum le sangli vel Central lama om sing khat sanga vel le Eastern lama noi khat sing sari sanga zanga te an omani ati
heti lai hian CNAS report chuan India lam hi aring zok nina lang ve thunga China sipai te chu inzar pharna sa hle ma si India sipai te chu Kargil conflict war sangkhat zakwa somkwa pakwa le Sino-Indian war sangkhat zakwa somruk pani tele Pakistan nena anlo indo to na tia wang khan experience an nei zok nina tar langa PLA 10 indo an pachon nun berero hi chu kum sangkhat zakwa som sari pakwa dai kha ania chu Vietnam war khani Xinjiang area sa te po hian China hian buaina anei mek boka heiwang hian CNAS zir chiang tu te hian Himalayas lama India chana that pha zok don ni inan tar langani helama hian China sipai omzat khumin boruak Ralthuam nei lama po India hi achung lung zok ni inan tar lang bok report a hian India APACHE le CHINOOK rotary wing C-130 le C-17 te tar lang tel bokin heng te hian India sipai te hi apui na sa hle don ani Himalay tlang dung lama hian China hian tun hnaya chet anron la ve le a Tibeta highway le rail kong te siamin in kalpo na turan duang meka hei hi China te tan Tibet lama hun khuar tum na kong ani mel hle mai CNAS zirchian na ina tarlan dan chuan Indian Navy te hian Ralthuam an nga tok hlea long le submarine za somthum pasari le aircraft zani somkwa pakhat an nei ani ati Indian Ocean lama po an din mona thahle dona ta hian Lakshadweep le Andaman and Nicobar Island te awm boka wangin India din mun hi thazok tura an nga yani CNAS zirchian na chuan Indian Navy te hian Ralthuam an lama mo bel ni ina soivele tho mai boka an defense budget hi kumsang ni le som lai ho la trangkhan za som panga le som paruk inkar velin atlatniama kumsang ni som paret le som pako inkar khan za som pahnia atlatniam bok anti CNAS zirchian na chuan Himalayan lama India hian din mun thatak ani ni ina tar langa helai vela hian China hian Tibetan Autonomous Region TAR hian airbase anei ve bok Belfast study na tarlan dan chuan Indian Air Force te hian fighter zani som sari le ground attacker somruk pariat nein China marlam ramlai hol le khochak lama an hoi veka advanced landing ground na ain thlur bing boka an vai hian China border lam an hnai deuh vekani ati CNAS chuan S-400 air defense system chu atangkai hle don ni na soya S-400 hian India chu air to ground air missile apui don ni na tarlang tel bok fourth generation fighters ne na Khaikhinnin Belfast chuan China J-10 fighter te chu India Mirage 2000 le Indian Su-30 MKI mai baka J-22 le Su-27 tenena intluk tok vel ni nan tar langa India hian Ralthuam nei lama an khum bok ni na soi China hian fourth generation fighters hi za vel an nei meka heti lai hian India hi chuan za som ni pahni anei ani Indian Air Force te le China Air Force te chu a Khaikhin zela chuti a Khaikhinna chuan Indian Air Force IAF lam hian indo thona zanhi som sari le ground attack fighter somruk pariat an nei baka advanced landing ground anei nual bokani anti tin airbase lian tham vak lo thona te pui theitu turan nei bok Western Command lama IAF hian indo thona som sari panga le ground attack fighter somthum pali anei le boka heiba ka hian ALG panga Tibet nei lama anei bokani Central Air Command lam hian fighter somkwa pali nein ground attack aircraft somthum pali anei boka ALG pakhat anei tel bok Chinese People Liberation Army Air Force PLAAF lam hi India nenan thlona nei zat ei nang lo hlea India lam thlona te hi mun thuma then than an ni lain China thlona lamaro chu Western Theater Command lama hian an om vek thunga avayin indo thlona za som nga pasari nein drone pakhatan nei tel bokani hengzing a hian GJ1 WD1K anti somni WD1 ground attack fighter som pani WD1 precision striker som pani le EA-03 thona pariat te an tel bok hengzinga then khat hi chu Russia lam veng turada annia anlo Khaikhin dana chuan India lam chuan Eastern Command lama ringut po hian fighter zal e pakhat anneya helama hian China chuan airbase le airfield pariat anneyani
heng zinga atam zuak hi airport pa ngai ania Indona alo thlen thut huna man thei tura duan thawani India aya PLA Air Force ho chaklo na dang pakhat ne lang chu India thlona ti hi 4th generation fighters vek an nia China J-10 fighter ai chuan Indian Su-30 MKI fighter te chu achung lungzo ka ngai ani